Assalomu alaykum, rahmatulloh. Abayjon bo'lsa o'tirmizmi? Assalomu alaykum. Ashning jag'asida. Shukr. Na Sakining zakazini jasavatimiz mana. Nav domigimizdan jirdi. Na Baldiz ekövimiz Miranbek ben. Ko'rsatchi bering hozir. Mana şifrine kelib, bir ekimiz şifrine keldik endi. Endi bazında yesiga mana terzi. Osida 2,5 ne chornayn qaqib sadık, töbesini утеплительный atırdık, hozir şifrni qag'amiz deb niyetlenib o'tirmiz. Mana terzileri şaşılıp, mana aşağı. Osa istevatganimiz ya. Qındırgan şarvamız baka osa. Assalomu alaykum. Endi Abayjon жазылып кет. Что-то қатты ауырып қалды дейді о. Ya Allah şifasını versin. Allah olsa bugün keşke қайтамын енді. Assalomu alaykum. Мынау біздің істеген қызметіміз енді. Дөбесін шифрмен жауып тастадық. Есігін пока тіреп қойдық. Материалдарды жинайтын уақыт болмай қалып жатыр. Төбесін жауып қойдық, терезелерін қойып, төбесін жауып тастадық. Солай енді кетіп баратырмыз. Жауын дейді, бір-екі күнде. Bir Allah'a emanet deyip ketip bара жатырмыз. Мұржамыз не темір.